Itariki 9 z'ukwezi kwa munani 2025 twongeye kwigarukira mu makuru yacu nk'ibisanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunze, tugiye kwerekeza mu makuru atugezeho nonaha agiye atandukanye, aho abarwanyi ba FDNB bongeye kuhura n'uruva gusenya muri teritwari ya Uvira. Ibi turabyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako, ariko hagataho reka nguhereze ikaze wowe udukurikiye wibereye mu Rwanda, wowe udukurikiye wibereye mu bihugu bya kure, ndetse nawe udukurikiye wibereye mu gihugu cy'u Burundi. Reka nguhereze ikaze wowe uri mu gihugu cya Tanzania, ndetse namwe muri mu bihugu by'Iburayi mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka mbahereze ikaze maze twinjirane muri aya makuru ya tariki 9 z'ukwezi kwa munani 2025. Tugeze muri aya masaha aho gose imirwano ngo rwongeye kwambikana hagati y'abarwanya ba M23 ndetse na FDNB. Ibintu byakomeye. Reka twinjire mu makuru y'ingenzi rero turaza kuba tugenda twibandaho ku buryo bukomeye cyane, aho bivugwa yuko ngo igitero kidasanzwe kigabwe na Wazalendo mu minembwe rwose gitunguranye gitumye rwose abenshi basiga barimo kugenda barira ayo kwarika ahangaha ku musada ukomeye cyane uje kuba ugenda utangwa n'abagwanyi ba M23 muri teritwari ya Minembwe. Birumvikana iyi Wazalendo ihuye n'uruva gusenya mu gihe itari byiteguye, ndetse mu gihe yewe yarizi ko yubikiriye abarwanyi ba Minembwe, maze M23 imeze nk'umubyeyi watwirwane kuko nayo sukuba hafi niratabara, ndetse igenda ikora ibitangaza abarwanyi batwirwaneho batakekaga ko bishobora kuba bigenda bibaho ku buryo bukomeye cyane. Ibi ndaje tubyinjiremo neza gatanu kuri kagenzi kako. Ni mu gihe kandi ngo intasi zigera kuri 12 za FDNB zongeye kuba zigenda zifatirwa mu mujyi wa Goma. Aya masaha rwose butuvugana ngo zirimo kurira ndetse no kuboroga hano mu mujyi wa Goma. Biravugwa yuko zamaze kuba zigenda zigenerwa ibizikwiye n'abarwanya ba M23 bamaze kuba abarakare, abagome ndetse n'abanuke ku buryo bukomeye cyane. Reka twinjirane kandi wari kare naho turebe uko imirwano yifashe, aho hongeye rwose kubera isibaniro rikomeye cyane, isibaniro rya kasamutwe y'abarwanya ba M23 na FDNB, aho bivugwa yuko bongeye rwose kurira ayo kwarika. Mbere kuvuga yuko ahanga FDNB yongeye kurira ayo kwarika mu gihe yagiraga gutya rwose ikataka bikomeye cyane, ndetse igashotora bihambaye cyane abarwanyi ba M23, bikaza kuba bigenda bivugwa yuko rwose ibintu bitari byifashe neza. Munyemerere kandi twinjirane ahangaha nanone, aho bivugwa ko ari mu gihe abacancuro ba Amerika barimo kugerageza rwose kwinjira ahangaha ku kibuga cy'indege ndetse no kukigota, yewe aho byanze bikunze iki kibuga cy'indege bashaka kugifata uko byagenda kose, nubwo byagoranye kandi mbona kugifata bizabagora buri gihe, kuko abarwanye ba M23 nabo ubwabo ntabwo bashaka kukirekura, bashaka kukinambaho. Abiri kuvuga yuko rero byanze bikunze mu gihe abarwanya ba M23 batemeye ko barekura iki kibuga cy'indege, hazagomeza kurwanirwa umukutana ndetse n'uruvuyo n'akavuyo kenshi cyane ko guhagarika ndetse no kurimbura abarwanyi ba M23 aha muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi nabyo ndaje tugende tubicamo gatanu kuri kagenzi kako, maze ngende nkubwira ikintu ku kindi ugende ubasha kurushaho kujya ugenda usobanukirwa ku buryo bukomeye cyane. Munyemerere rero twinjirane mu makuru yacu arambuye, ariko hagati aho nkwibutse gukanda subscribe, share ndetse na comment, utwandikire utubwire ahantu uherereye, maze dukomeze kubana kuri iyi channel y'umutekano, politike na diplomasi. Birumvikana bayita Mahoro News TV, wayikurikira aho uri hose ku isi, ndetse washaringa ibintu byose bigakomeza kuba bigenda neza gatanu kuri kagenzi kako. Ngo ni igitero rero kidasanzwe kigabwe na Wazalendo mu Minembwe ahangaha ngo gitumye rwose barira ayo kwarika, aho umusada wa M23 rwose ugize gutya ukabarahira aho binikaga, aho bivugwa yuko abarwanyi ba M23 bongeye kuba bagenda bafata icyemezo cyo kwinjira hanga mu Minembwe nyuma yo gutabazwa bikomeye cyane n'abarwanyi batwirwaneho, ndetse no kubona yuko byanze bikunze aha hantu hashobora kuba hatatswe, kandi mu gihe badatabariye ku gihe abarwanyi ba Wazalendo bashobora kubafata
mu biganza byabo, mu gihe abarwanyi batwirwaneho bashobora gucika intege cyangwa se bakananirwa. Biri kuvugwa yuko abarwanyi ba M23 batanze umusada w'imbatura mugabo, umusada rwose ugize icyo ukora ndetse ugahagarika bikomeye cyane abarwanyi ba Wazalendo bari baje biyubikiriye urukerera ndetse bagaguma yewe kwihishahisha maginga ya bakambikana mu rugamba rwo gusakiranya n'abarwanyi batwirwaneho, ariko ibingibi bikaba bisize rwose ntacyo bafashe, ahubwo bagerageje ko bagenda bakizwa n'amaguru ngo bave muri iyi teritwari ya Minembwe ku buryo bukomeye cyane. Nigiye kandi munyemerere twigarukire ahangaha mu mujyi wa Goma turebe naho uko ibintu byifashe, dore ko byakomeje kuba bigenda bidogera ndetse byakomeje kuba akasa mutwe ku buryo bweruye. Abarwanyi ba M23 bari gukora patrouille zakataraboneka ndetse bakataka bikomeye cyane bashakisha ahariho hose haduye ashobora kuba yitsimbye mu gushakisha ndetse no kuvumbura bikomeye cyane, bije kubahesha amahirwe yo gufata intasi zigeze kuri 12 za FDNB zazengurukaga muri uyu mujyi wa Goma zigerageza gushaka amakuru y'ahantu FDNB ishobora kuzahera itera ndetse yambuka yinjira hariya mu mujyi wa Goma ku buryo bweruye, ariko bikavugwa ko mu buryo bw'ibanga M23 ishobora kuba ifite umuntu wayiriye urwana akayibwira ati byanze bikunze murinjiriwe mube maso kandi nimurangara ntimuzambaze, niko gukanura kuko maze barazenguruka barajagajaga kubw'amahirwe babasha ko bagenda bafata abacanshuro cyangwa se izi nasi za FDNB zari zamaze kuba zigenda zinyegera zinjira hariya mu mujyi wa Goma ku buryo butangaje. Munyemerere kandi twigarukire hano ngaha twinjire neza Warikare aho ngiye kuhagenda habera isibaniro ridasanzwe ry'akasamutwe ry'abarwanyi ba M23 ndetse na FDNB n'ubundi, aho bivugwa yuko bongeye kubagenda kubarira ayo kwarika nyuma yo kushotora ndetse no kwataka abarwanyi ba M23 muri iyi teritwari ya Warikare. Bikaza ko bigenda bivugwa yuko rero mu gihe abarwanyi ba M23 baje kuba bagenda bafata icyemezo cyo guhangana bikomeye cyane ni n'abarwanyi ba FDNB baje kwiyemeza guhangana ndetse no guhangamura umutwe wa M23, bitaraza ko bigenda bibahira ku buryo bukomeye cyane, ndetse bikavugwa yuko byanze bikunze hazakugwa igishoboka cyose kugira ngo abarwanyi ba M23 bimurwe ndetse bavanwe hariya, ariko uko bukeye n'uko bwije iba yamultiplier imbaraga zayo ndetse ububasha n'ubushobozi bwo guhangana ndetse no kwivuna umwanzi ku buryo buhambaye. Munyemerere kandi twigarukire ahangaha twinjiye mu ahanga rwose biri kuvuga ko abacanshuro ab'Amerika rwose bongeye ko bagenda bagota bikomeye cyane ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ese iki kibuga cy'indege muri iyi minsi ko twumva ko bacyugarije ndetse bari kugishaka cyane ku buryo bweruye, ninde uzacyegukana, ninde uzagisigarana mu biganza bye ko leta ya Kinshasa igishaka? Abacanshuro baragishaka, Wazalendo baragishaka, FDNB baragishaka, ariko aba bose n'ubundi bari kuri kwasiyo ya FARDC. Birashoboka yuko gishobora kwegukanwa n'umwe muri bo, ariko by'umwihariko kigakoreshwa na FARDC mu rwego rwo kudeployinga ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare mu rwego rwo kurwana ndetse no kuneutraliza bikomeye cyane abarwanyi ba M23 muri izi teritwari zigiye zitandukanye bagiye bigarurira ku buryo bukomeye cyane, ndetse bikavugwa yuko yewe mu gihe abarwanyi ba M23 bazaba biyemeje ko bagenda batarekura iki kibuga cy'indege bazabatwikana nacyo, ndetse yewe bagakomeza no mu mujyi wa Goma, aho leta ya Kinshasa ivuga yuko aho kugira ngo ihombe ibi bice byombi yabihindura umuyonga n'ubundi bikaba amatongo, kuko n'ubundi abarimo basa nkaho bayigomeye kuri leta ya Kinshasa, basa nkaho badashaka guhuza ndetse no gukorana, yewe bikaza ko bigenda bituma aba bagabo rwose bafata icyemezo nk'iki ngiki cyo guhagarika ndetse no guhangana bikomeye cyane n'abarwanyi ba M23. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Goma n'ubundi hongeye kuhagenda hagaragara imyigaragambyo idasanzwe ya bamwe mu baturage bavuga yuko byanze bikunze batishimiye ubutegetsi bwa M23. Ese abangaba koko nose sengura urasanga ari abaturage gusa? Amakuru akomeje kuba agenda tugeraho nuko abangaba bashobora kuba harimo aba FDLR ndetse n'indi mitwe rwose ishobora kuvuka hanga muri ibi bice, ishobora kwigumura ku butegetsi bw'abarwanyi ba M23 muri iri
ya Kongo y'Iburasirazuba. Bikavugwa yuko rero byanze bikunze hazakomeza kureba icyagurwa kugira ngo ibi byose bigende bihagarara ku buryo buhambaye. Nawe je mwari mukomeje kubana ni The Boy Tuff, ufite nk'ibisanzwe nk'ibitse gukanda subscribe. Birashoboka ko atari uru rubuga rwonyine umbonyeho cyangwa se unyumviseho, ariko icyo nagusaba ni ugukanda subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tubane umunsi ku munsi nkubwira ngo ciao ciao.